Okej, tu si. Ti ako uzmeš fotoaparat ti moraš loviti duha i uslikat ga. Okej, ja ću ostati to fotoaparat. Daj ga men tu. Aha, kako se baca ono? G. Sa G. Evo Ja, te ga, ti, to je dobro. gledaj. Ja imam slobodno. Ja pokusio krucifiks, to ti je ono, za sve. Nije, i sad sam ja slučajno stisao. Kreten. Ču se negdje da baci stvari. Ne znam gdje. Osigurači glavni su u garaži, sam da znate. Mirone, ko tebe jebe? Ti za sebe igraš. Nemoj ti mene ostavljati vam samoga. Negdje baci stvari, ne znam gdje. Ču sam da baci Ja ne vidim nikakve otiske. U podrumu nema ništa. Miron, ti si hrabar, jel da? Čoč ti? Hrabar si, dečko. O, otisak! Gdje? Tu, gle, Gdje je tu? gle. Ne vidim. A gle, jebem te glupa ispred mene. Majke mi ne Neko vidim. škripi. A daj, vi ste slijepi, Isus te. Aha, vidim sad. Vidio sam ga i ja. Idem, znači, kak se knjižica izvodi? Svjetla. Se knjižica Ja. izvodi? Je. Ja. Evidence. Fingerprints može. Fingerprints. Bravo. Hvala, to volim. hvala. Znači ova lampa mi više ne treba. Hvala. Sad kad je isto nešto nas je ubio. Ne, čuo sam ko da je tu negdje baci Ok, znači stvari. ovaj EMP nam više ne treba. Doc. Ovi Ghost Orbovi tu kupovanje. Vjerujem da je tu kupovanje. Šapće. Šta je ovo tu neka Biblija, bog te unutra? A šta sol isto, koji kurac? Čuo. Znači, Ghost Orb, označite. Gdje sam? Ghost Orb. Da. Znači, to su te one pahuljice na kameri. Znači može što biti sam vidio. Banshee, Huntu ili Dobro, Obake. Dobro, Još stignemo. okej. Da, ali uopće ne reagira na ovaj level 5. A možda bude. Temperatura, da vidimo. Temperatura. Zašto je da su ugašena onako, daj dečki ići. Zato jer je bolje u mraku. Ima struje. Temperatura tu pada. Minus. Van. Temperatura. Samo malo. Znači hantuje. Eto, pobjedili smo. Čekaj da ima još. Će Ghost Writing bacit. Pitanje je... Šta tu Šta boli? Šta ćeš Vuliću sad napraviti? Ma hantuje. Da će Ghost Writing možda jer... Može biti Mimik, možda više tragova baci jer Mimik ti onako drugih duhova isto koristi fore. Možda EMP skoči na level 5, gle na level 3 je bio. A čekaj, vamo pala temperatura isto. Ne, znati biti Svjetla da. su, svjetla su unutra sad blickala. Aha, Na to igra stanje. se sa strujom, a U to je... garaži je struja. A ček, pa nije, zato što nije freezing temperature. Je, dah ti hladni pokaže. Aha, pa lijevama pokazao. Da, meni je na Aha. ekranu dahna. Da, onda okej. Razumijemo se. Ja imam svoj crucifix tu, idemo bok te na dole. Upao ga. To postaje ukupavano na pod tam. Kuponu. Buš vidio. Da, i onda budeš vidio. Ne, tu, Mata. Aj pal neko Wow. svjetlo bok te. Tu, Mata. Aj ti pal svjetlo, ne idem unutra bez svjetla. Tu. Kako da staviš ga na pod? Aha, vidim. F. Da. Tu. Toga na radijatoru na pod. Tu. Evo. Tako. Ja croucham the fuck out of here. Zajebti ovu stvar. Fuck off! Wo ti koji to kurac čuo se? On. On! Da. Da. Možeš si ga naljutiti s križem. A to je do križa? Ej, Da, možeš uhvatit vrata ako ih zatvora ako si na ulazu. Možeš uhvatit vrata da ih ne zatvorim. Da, znam, zato ti tu stojim, Vuliću. Miro, nekako Ova stoji. vrata on stalno zatvara, pička. Miran, ti si strašniji nego ovaj duh unutra. Aha, vidio.
Vid se na šta ličiš. Daj Životinja jedna. Šta ćemo mi sad raditi? Pa, a ne znam mi ko je. Na kraju, Huntu ovaj. Vuliću, ja mislim da je krenuo prema onoj sobi ili prema nama. Da, ja mislim da je Huntovimo, ja. Ja mi Hunt. Ulazite na dečkiće, idemo dalje. U pustolovine. Zapalimo odavde. Nocteo level 4. I... Ništa. Mimik. Jeboga, Jesam vam jesam rekao, pogodio je. Jesam vam rekao. Da. Treba duže pričekat, jer onak, ako je seniti nam visok, ima još pun kurac vremena. Znači dobili 125, a da smo ga još pogodili, Isuse. Jebe, kad je on vrisno, meni je bilo dosta. Kužiš, treba biti strpljiv. Što ima svijeća, što to svijeća radi? To može postaviti ima misija kao ovaj. Pa